ассалому алайкум ба кулли тамошобиноне ки алҳол моро тамошо карда истодаанд ва ба кулли инсонҳое ки моро дашно метиҳанд. ҳарчанде ки дашно метиҳин бароятон саломатӣ хоҳон ҳастам, чунки саломатиятон бошад боз дашно метиҳин тамоми қироҳат қатъӣ мегардем. гуноҳҳои моро гирифта савобҳои худратонро ба мо ҳадия мекунед. ин ҳам барои мо хеле хуб аст иншааллоҳ. сухани ҳақ талх аст ва ба инсон сахт мерасад. ман он суханҳоро барои паст задани касе ва паст задани шонемсӣ накардам. худои ман шоҳид аст. ман танҳо сухани ҳақ ки буд, сухани ҳаққа расондам. назди ҳазрати умар разиаллоҳу анҳу омада гуфтанд: эй умар, дар дасташ як хурмое буд. гуфт: ҳамон хурмота наметӣ? гуфт: на, наметиҳам. гуфт: ба хотири аллоҳ ҳамон хурмота наметӣ? гуфт: на, наметиҳам. гуфт: ба хотири аллоҳ гарданамро метиҳам, сарамро метиҳам. хурмо чӣ ҳаст? ман ҳам ба хотири аллоҳ сарамро метиҳам. $100 чӣ аст? сум ҳамеша ёфт аст. худо дод, бояд ки мо ӯро битиҳем. ма дар инҷо ҳадкас накардам ки ма хайр намекунам ва дигар. ма танҳо сухани ҳаққа расондам ки ба як хотир, ба хотири навор карданаш ҳам на. ма танҳо ба хотири ана ҳамон қиморе ки реклама мекунанд, танҳо ба ана ҳамин хотир гуфтам. нияти ма танҳо ана ҳамин буд. ва ин қадар бародарон дар омада дар комментария дашном додем ки ту худат гуфтӣ ки хайра ба навор нагирен, аммо худат ба навор гирифтаӣ. ҳамон навора шумо то охир тамошо мекардин, ман гуфта будам. ман хайри худ ма ҳеҷ гоҳ навор нагирифтам. бигиримам, ман медонам ки аз савоб мада кам мерасад. бароям гуноҳ нест, танҳо савоб кам мерасад. танҳо дар он ҷо барои ман муҳоҷиро ва шахсоне ки мисол бизнесменҳо ҳастанд дар Русия ё ки дар дигар ҷойҳо ба ман маблағ равон мекарданд, мегуфтанд ки ҳамина бурда хайр бикун ва навор ки мо бибинем. чизе ки онҳо ба мо равон мекарданду мехостанд, ма ҳамон кора мекардам. ба чандин модар дар роли карда будам, дар бозор мисол бурда додам ба онҳо ва чандин наворҳои дигар ба навор гирифтам, ё ин ки раҳе ки ма ба навор гирифтам ва боз дар диҳа роҳ соз кардем. ма ба хотири ӯ нагирифтам ки ма ҳамин кора кардам, ма дар диҳа роҳ соз кардам. ба хотири ҳамон инсонҳое ки кӯмак карданд, ман навор гирифтам ва бисториёш хоҳиш кардам ки мо сум партофтем, ки ҷо шуд роҳат. ман навор гирифтам, гуфтам: ина бародарон моро сар кардем, ина қадар маблағ ба мо гузаронда будед, ина марҳамат роҳро бубинед. нияти ма танҳо ин буд. ман аз сар соқит кардам, сухани ҳақ буд ки яъне ки қимор реклама мекунӣ дуруст нест. ман танҳо ҳамина гуфтам, аз сарам соқит кардам. бозам ба ҳамаи шумо мерасонам, ман барои паст задани касе нагуфтам. ҳамон шонемсӣ худаш медонад ки сухани ҳақ аст, аз ҳамин сабаб ӯ чизе ба мо нагуфтааст. барои он ки ман ҳар чизе гуфтам, ба хотири аллоҳ гуфтам, аз сарам соқит кардам. ки ҳамон қимора реклама накунем, барои ҳамон беҳтар аст. ҳамонам ба ман пули хеле калон ваъда карда буд. мумкин ман як соло реклама мекардам, як ҷода як мактаби майдаҳак месохтам. хеле пули калон гуфта буд, лекин дар кор нест ҳамон чиз. худо ризқ аз ҳама ҷо метиҳад. ба як чиз дигаре ба ҳамаи шумо бирасонам. ҳамин қиморе ки ҳозир реклама карда истоданд, агар ҳамеро ман реклама кунам, чӣ дашноме ки дар даҳантон бошад, ӯро мекунем барои ман. чӣ дашноме ки бошад. аммо як кас дигар ӯро реклама кунад, ягон сухан намегӯем. барои чӣ? барое ки бисёри мову шумо бесавод ҳастем. ӯ одамое ки дашно метиҳанд ва аллоҳ қасам ӯ саводи зарраи савод надорад. инсони босавод дашном наметиҳад. бовар бо ки ҳамон дашноме ки метиҳӣ, як бор назди оинада бишин. ман ин гапа 100 бор гуфтам, бозам такрор мекунам. назди оинада бишин, ҳамон дашномота бите, мефаҳме ки кира дашном дода истодаӣ. ӯ дашномҳои ту ба ман намебиёяд, ба худат мерава. зарар ба худат дорад. ма дар ҷа ягон таи шуморо ягон чӣ нагуфта будам. ма ба шонемсӣ гуфтам, ҳамон бародар ягон сухан накард. гуфт суханат 100% қабул. ма ба ҳамин сабаби навора кардам. ки ҳамон бародар навистае ки суханат 100% қабул аст. не ки ми одамои бесаводе ки шумо дашно метиҳен, хоҳар надорӣ, модар надорӣ, ё ин ки ту ҳайвон таваллуд шудагӣ ҳастӣ. фикр намекунӣ ки ҳамон дашно метиҳ ба худат мебиёяд. ту гӯё модари худ ҳақора карда истодаӣ.
میدونی که ما دشنام نمیتیم تو نه چی دشنامی که باشد کردن میگیریم اما یک کس دیگر دشنام میتین و نه اوچه میمونتن نه اوتا میمونتن و هم سبب او رو دشنام نمیتین میدونی که او دشنام تیم با دشنام میتیه ما به خاطر الله نمیتیم نمیخوام دل کسی رنجد با من چند کسا هم گفتن بگذار که همون سوم قمارت داخل استفاده نکه همون رکلام بکه مثال 200,000 میتیه ماهشده 300,000 روبل میتیه ماهشده همون مبلغ بگیو بر یکم مکتب ساز که بر یکم کمبیزات یاردم که هرچند فکر میکنم آخه از راه قمار است با من طول 2 سال میشود 2.5 سال میشود در همین اینترنت کار کرده استادم و من خیلی پیش تکلیف کرده بودن که میره بگی رکلام که ما سوم خوب میتیم که من نکردم به خاطر که ما در کار نیست با بعضیایی که میگن که یوتیوب سوم کار میکنی سوم حلال است بعضی تو این هم حرام است یک دلیل بیار حرام بودنشه یک دلیل بیار حرام بودن همیرا کجاش حرام است کجاش حرام است چی باید که مسلمان فقط در درون لای و مسورکه کار کند همین خیر همون سوم حلال بایی دیگه سومش نه یعنی که یک کس میره یک مکتب میخونه یک اونجا میبره کار میکند در سر استاد ششته او سوم برای او حرام است خداوند برای چی برای ما عقل داد آسانی را خواست بندگان با عقل شوین آسانی بخواهیم چه انسانی که سمالیات اختراع کرد یا که انسانی که یک کامera اختراع کرد از این مبلغ کار کرد برایش حرام است زمان همین قبول کرده است از همین کامera نباشه شما مرا نمیتونید دیده همین کامera نباشه سخن حق رو شنیدن هم برای ما و شما دشوار شده است زمان همین است حاضر یک زینه همین دولت اینترنت است مثلا یک قدم به پیش رفته همین اینترنت است اینترنت یک زینه دولت شده است بسیار چیزا را می‌آموزیم اینترنت برای آدم با عقل علم می‌دهد برای آدم جاهل همون قدر او را به گمراهی میبرد چیزهای بی‌معنی هم است انسان جاهل او را تماشاش میکنه انسان با عقل در اونجا یک چیز تربیوی تماشا میکنه یک سخن نیک تماشا میکنه یک کار خوب میکنه یک جمله میخونه یک کتاب میخونه این برای او فایده هست خیلی انسان هایی که دشنام میتین من 100% میگویم که شما عقل ندارین شما مسلمان نیستین مسلمان شخص نمیگن که او دشنام تیاد من نمیخوام که دل یک کس را انجامم دل به دست آور که حج اکبر است از هزاران کعبه یک دل بهتر است کسی باشه نباشه خو او به نماز باشه خو کسی باشه نمیخوام دلش رو انجامم حتی یک حیوان رو انجامدن دلش رو نمیخوام یک سگ رو مثال یک بزن دیگه هوای ایتو ترسان میشود در یک گناهگار میشوی همین سبب دل کسی رو انجامدن نمیخوام هم کسی که رنجیده باشد عذر زیاد این که شاید که ممکن این آخرین نواری من باشد شاید که یکم نواری من باشد خداوند با ما عمر داده باشد دعا بکنید در حق ما در حق وطن دعا بکنید وطن هم که آباد آزاد باشه ان شاء الله با نوارها هم شدن میگیرد فی امان الله.